Netariki mugwanja Januari mwaka wa 2019 twokane gotoko twikurehera mohoro maria twatira twikomathira kuma mothaa ma rucine ni amu ndarora thaa yakwa ithaa naryo rihandite ro wega tire gaja ireho na mamwe ma maria tuguthagathageire ni ati biraro bururi-ini wa Gabon kugarura thirikari ya bururi ucio mihango ya kuingiria arutwo form 1 kwambiriria thukuru-ini itiganite kiharo kia Mama Ngina kiria kiri mwena wa Mombasa kurugurio ni munini kana mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ondo mwena mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga na ciege mathako Ken Maina ni tugukorwo tukinyitanira nake atumenyithie maria atuthagathageire ndugathie haraya ni turacokereria nigo tukorwo tugikumenyithia maya na mangi maingi. Orege toka kunyita ogeni gikuju-ini gitu kia mohoro hwa-ini uyu ritwa riakwa ni WAHU wa KAMAU nake mutauri na njira ya CIIKO etagwo Susan KIBE na ni ritwa riakwa ni MUIRURI JOHNMO na riri na ikereka ria mbere na tukianjiriria ni ati Minister wa Githomo Faruthi Amina Mohamed augete gukinyaniria riu mihango ya kuingiria arutwo form 1 no iratabanio na njira iria yagiriire thukuru-ini itiganite guku bururi-ini. Gukiri uguo Amina augete arutwo aria maraingira form 1 no nginyagia meandikithie na mubango wa kiriu wa NEMIS ukinyaniria tariki 11 mweri uyu turi akiwa mubango uyu ni uguteithiriria kumenya mibango ino uria irakorwo igitabanio. Undu uyu ukite o riri Amina nyitanire na anyiti itemi a ruhonge rwa githomo kuruguria mubango wa kuheana mabuku kaunti-ini itiganite. The responsibility of confirming that the important infrastructure, both soft and hard, are in place on time as required. That, of course, includes instructional materials. The publishers, yourselves, in consultation with KICD, have worked really hard to have course books and other instructional materials published and successfully distributed to all public primary schools by a certain date, and we all appreciate that effort. Distinguished colleagues, in PP1 and PP2, the list of books contains titles on the following activity areas: language activities, mathematical activities, environmental activities, psychomotor and creative activities, and religious education. Tugethie na mbere ni ati bururi wa Gabon wakanite mwaki thutha wa biraro bururi-ini ucio gukorwo makigarura thirikari ya bururi uyu. Mwandiki wa mohoro wa Njiro wa Mwaura na riboti iyo. Jeshi ya bururi wa Gabon ni garurite thirikari ya bururi uyu undu uria yugite ikite niguo bururi wigwatire wiyathi na wigananu. Kuringana na riboti ni ati jeshi yanirire ndumiriri ino ceceni-ini ya radio ya bururi na kuga ni umbite gikundi kiria National Restoration Council. Thirikari ino igwatirwo kuma kuri mutongoria wa bururi uyu niwe Ali Bongo uria ukoretwo nja wa bururi akiamukira urigiti thutha wake kugia na murimu wa stroke. Ali oete giturwa giki kuma kuri ithe niwe Omar Bongo mwaka-ini wa 2009 kuria ningi ahuranire giturwa orogi ki mwaka-ini wa 2016 na kuhotana ringi githurano-ini kiria kiiyurwo ni ngahiha na wikuaniri wa wici wa kura. Muthia-ini wa mwaka uyu Ali Bongo ni araheanire ndumiriri ya mwaka mweru ari bururi-ini wa Morocco kuria aramukira urigiti na kuga ati ugima wake wa mwira nduri hatikaini undu uria urakaritie jeshi ya bururi uyu ikiuga arageria gucuhirira wathani ona thengi wao gukorwo mari na nganja kana ni ari na uhoti wa gwathana ringi. Kiaria mutongoria wa gikundi kiria riu kireta Patriotic Movement of the Defense and Security Forces of Gabon, Lieutenant Kelly Ondo Obiang ni uritie mbuto ya bururi ucio gutereba ukui wa bara iharo cia ndege undu umwe na iganda cia kuiga matharaita bururi-ini ucio. Gikuyu hwa-ini njitagwo Njiro wa Mwaura. Na tukirora riboti ingiri haha ni ati mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa NASA Raila Odinga hamwe na gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ni manyitanire muthenya wao muthi hari kuruguria waki wa kiharo kia Mama Ngina kiria kiri mwena wa Likoni Channel hugororo-ini cia iria ria Indian. Wanjiro wa gatane mwandiki witu wa mohoro na atira mwena uria wa gicua-ini na agikorwo agitureha riboti iyo na ni wena wa Waki wa kiharo giki utanyetwo kuhuthira muigana wa shiringi bilioni 1 na kuria thirikari igite keheri-ini muigana wa shiringi milioni 400 cia kwambiriria gugiaka weru. Kuringana na minister wa ugendi niwe Najib Balala ni akorirwo agitugiria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni undu wa kugacirithia ugitiri undu uria augite ni uguciriirie ugendi na gikiro kinene makiria
kuona agendi maragenera bururi matari na hahu o yothe. Mheshimiwa Rais, utalii hautaendelea ikiwa hakuna mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza ni usalama na amani ya nchi. Na Mheshimiwa Rais, tayari wewe umeweka mambo ya usalama wa Kenya mstari wa mbele. Polisi umewapa vifaa, tumeweza kuleta pesa nyingi kwa mambo ya usalama. Nake gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko no atugirie Uhuru Kenyatta ni undu wa kuruguria waki wa kiharo giki na kuria augite ti atongoria othe mangirutira hari gutwarithia na mbere bururi tamu-ini yao ya mwisho. Mimi ningependa kwanza kumshukuru ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta na ndugu yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kuonesha nchi ya kuwa nchi ni kubwa kushinda wanasiasa. Oho mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ni ugite he bata hari kunyitanira na kugacirithia thayo na kuria mwena-ini wake mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ehitete kuhurana na ungumania ni kiria augite ni urahotomia uthii wa na mbere wa bururi hamwe na kuhotomia ugendi. Sisi kama watu wa ODM atanaza tulisema tufanye pamoja tupoeshe ile moto ili kuwe na maendeleo. National Land Commission pamoja na Wizara ya Ardhi washikane pamoja, ile mali ambayo bado iko kwa mikono ya watu wachache, mali hiyo lazima irudishwe kwa wananchi. Ngatho cia mwanya wa Njirũ wa Ngata kuma kaunti yo ya Mombatha na riboti yo yaku. Na tukirora riboti ingire haha ni ati ugitiri thiini wa kaunti ya Nairobi no guthie na mbere na kugacirithio na njira nene niguo gutigirira muingi ni waikara na thayo. Miario ino yaritio ni commissioner wa gicigo kia Nairobi Kang'ethe Thuku akiaria hindi ya gucina macini cia kamare iria ciyukitio thiini wa irabu citiganite guku mucii munene wa Nairobi, mihango iria iguthiaga na mbere muthenya wa umuthi mwena wa Babadogo guko mucii munene wa Nairobi. Tole mwandiki witu wa Mohoro aratumenyithia. Mashini ici cicinitwo thutha wa kurogotwo thiini wa firigisheni ya kunina mashini ici cia kamari kuona ni cikoretwo ciri muhari-ini wa mbere gucungiriria kuongerereka kwa wagi wa ugitiri guku ciana nyingi ciri cia kurira kamari-ini. Na sasa kwa vile tuna zile kamati za mashinani zile za nyumba 10, ni vizuri mutoe habari information ambapo hizi mashini zinatengenezwa ama zile visanduku. Serikali imesimamisha uagizi kutoka nje wa hizo motherboard, ile mashini ambayo inaleta ya kutoa hizo pesa. Na kwa hivyo tunasema kwamba sote jamaa katika vijijini, uongozi katika vijijini, na tuna kamati ambao ni hodari watenda kazi, kamati za mashinani nyumba 10, kamati za village elders, wakishikana na wananchi wa kawaida, mtuelekeze mahali ambapo hizi visanduku vinatengenezewa. Okere uguo aria megwatire matharaita mugaru na watho ni moritio gucineana moko-ini ma borithi kuona ni megukorwo makioherwo. Tumesema maneno ya profiling, wakora wanaishi kati yetu, na kuna hizi bunduki bandia ambazo zimekuwa zikitengenezwa na hizi bunduki bandia zinaumiza wananchi, na serikali imetoa wakati wa msamaha, imesema kwamba wewe ukirudisha bunduki yako utasamehewa. Lakini vile vile tunauliza mtu saidie katika mashinani, mtuambie hawa vijana ambao wanatengeneza hizi bunduki na ni wapi zinatengenezewa, kwa sababu nyinyi mlichagua serikali na mkasema tuwachunge, na jukumu la serikali yoyote ile ni kuchunga uhai wa wananchi wake na mali zao. Thuku augite bara ya kuhurana njohi cia ibango guku mucii munene wa Nairobi no iguthie na mbere kuri aria marakorwo magitwarithia biacara ino megukorwo magitacokerio makinya mahiu ma kiwatho. Makiria ma mashini 500 cia kamari nicio cikorirwo cikimundio mwaki.
Na sisi kama watu wa Korokocho, vijana wa Korokocho reformists, tushafanya operation ya hizi vitu na chief yetu, Chief Nyabuto, tukafanya operation, tukapeleka hizi vitu kwa chief, ambapo moja zao ni hizi. Ni kweli zimechomewa hapa. Neko mudio kwa mashini cia kamare ile ciyukitio thiini wa irabu citiganite guku mucii munene wa Nairobi, guku maabitha a ugitiri magithie na mbere na kuhitana na iria cigikorwo cihithitwo. Ngiribotera Gikuyu TV ndiri mwena wa Babadogo thiini wa kaunti ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Muiruri JOHNMO. Uria wari kanjura wa gicigo kia ubunge kia Juja George Kahugu niokirire miario ya uria urari muikariri giti wa kiama kia Jubilee David Murathe akiuga no ni imwe ya njira ya kwagira kiene itugenya cia uthii wa na mbere wa bururi. Gukiri uguo Kahugu ni uritie atongoria kurutira muingi wira na kugacirithia urumwe ithenya-ini ria kuhimbiria uteti. Mwandiki wa Mohoro wa WAHU ari na ndeto ino makiria. Mathaa manini thutha wa David Murathe uria wari munini wa muikariri giti wa kiama kia Jubilee gutiga wira, uria wari kanjura wa Juja George Kahugu niugite ati miario iria irathie na mbere ya kithurano kia mwaka wa 2022 bururi-ini ni ugutiga wagayurana andu. Kelele itarudi katika Kenya, tutaanza kuwa mgawanyiko, kutakuwa na vikundi vya deputy, vikundi vya president, vikundi vya nani, hiyo kitu yote taharibika. Na mimi oho niugite ati miario iria Murathe arathie akiaragia ni agutiga aharagania wira wa mutongoria wa bururi wa gutigirira ati ituge inya cia thirikari ya Jubilee ni cia kinyanira. Big agenda za president ukiwa na kelele hizi zimeletwa na Murathe haziwezi kuonekana, mtu asikudanganye. Hakuna hata moja itaweza kufikiwa kwa sababu utakuwa na kelele. Oho nioritie Murathe atige kuharagania wira wa mutongoria wa bururi na munini wake wa gutigirira ati Akenya ni manyitana na ni maikara na thayo. Murathe alikuwa wapi wakati wa 2013 wakati deputy president William Ruto alipokuwa akisaidia kujaribu juu chini ili president Uhuru Kenyatta achaguliwe? Deputy president tunamfahamu, alifanya kazi kubwa na tungekuwa na hiki kiti sipokuwa ni yeye na ile wisdom amepewa na Mungu, akamsaidia president wetu, akamtetea bila kujali. Sasa kiribotera Gikuyu TV jitawaja Mwamuru. Thengio muno makiria mwandiki witu wa Mohoro wa WAHU nodo wa riboti na nima WAHU wa KAMAU miario no ya mundu wetwo Murathe no ithite na mbere na gukumithio ni atongoria matiganite na gwiciria uteti wa mwaka wa 2022 na urathi na mbere kuhiriria nikio maundu rona makanite na tamwaki niguo. Na kumana na riboti ya mwandiki wa Mohoro wa WAHU tutikirie twambe tukirie oro hanini no thie na mbere na kwaraniria na ithuĩ kugerera namba itu ya ndumiriri nguhi nio kifugo 721 inyanya kifugo 311 naguo mutambo-ini wa Facebook ni Gikuyu Television na nitukwamukira macokio maku.